Hello friends, lamsunaruna ani sinalo. Friends, sing kaisa koktuma khnai manka. Ttaadc happening pasing tui Tiprasa YouTuber no rang rwnai hinai. Rang bahike rwnai advertise ni bising tui. Inga a advertise hap mani man. Abo nor seman sungkai o video no builan sim patin rati nget nor seman thai. Friends, like thanai sal kisa sekang. Press club tei podre press club ni bisingti kaisa lamu asulaikha dorna angkha ajgao asukmani yagulo paithago thangnai sombar Monday o kaisa IC department ni minister iba EM Sir Suhel Deborma tei aroni kwbangma officer rok kaisa meeting asukha kwbangma media rok tiye hingke ajgao sing khnai manka je puro meeting pai EM Sir Suhel press hingke singar khnai manka Tiprasa YouTuber no rang rwnai hinai nge Tiprasa YouTuber rok advertise mani ke kwbangma borok no excited wngjakhana kwbangma borok no rongjakhana ang manchini rang hinai government hai pio obo hai de India ni kono rajyo phano YouTuber no government ni ads riyakhung kono jaga riyakhung omo hai kle government ni policies nambui piaba Tripura haste o obono puilangna thangui tongo Tripura sorkaya Ttaadc sorkar Tiprasa rokni sorkar rwna hinui tabuk je kaisa policy samungnai tong abo sapsa maniman aro jephru meeting khaio after angbo tongo a meeting o ang to kun musar kok saya just khnasim tongo tam salaija hingke ang aro podre pod salaika ang abo no muitu khaioi bokhoro chiming dati hiyo itine abo no normal share khlainai tal Tripura haste kwbangma YouTube channel tong blog tongo comedy tongo short film tongo podre pod YouTube channel ni sama hingke je borok news channel upload khainai news channel upload hakino advertise manai abo haibuya kwbangma borok tabu tongmano je puro press meet khlaio apron simi borok chengui mano ang tabu sorkarni ads na hnai rang nanai hinai phiaba aboya sabo samman hingke jepro kisa salaikya phiaba finally ingyaho policy ingyaho eba rules khacheko finally phiaba aro kisa salaikya omo hai hinai je YouTube channel tongnai je news channel chaloknai oborok simise aroni ads manai sab bo channel hingkai nini channel news channel chalokha balukjak kwcham ungjak nini rok content kwbangma tongo nini rok kwbangma viewers phaio subscribe kwbang after samani ke 50k 50,000 subscriber ni bisingo tai salo 5ta ba 10ta video upload khaijak nanai aborok simise eligible nai government ni ads manan bagui abono karibo taikis tong tabo je blog video khaimang music video upload khaimang superstar ni video upload khaimang news channel no convert nairo aborok khai eligible khaiyan sawo aprota phiaba abo final nge photo apro saka je blog khai tomang news channel baklai phainai eba news content danai abo herno eligible khaijakla abo hai kwbangma channel tongo je puila ni simi je purni ni starting ni simi ning news content upload khai phaio continue abo hai borok simi se eligible khlaijanai hinai je puro meeting khlai puro salaimani phiaba tawphano finally policy ingyako ta process ngui tongo apro committee bo khaljaka o je policy no snanan bagai phiaba o policy snanani samani ab lekin kaham Tiprasa bagai jora gduk ma laithanga CPIM kwbangma bosor tonglakha ADC Haphango phiaba omo haike Tiprasa ni bagai obo haike policy khai riyako ADC o media ni bagai kuman khajak rei phiaba baksa borok joli jakkhana ADC government sibanya bagai omo hai khlai आंदोलन खालामनाय फिबा आबो रं आबोया जे एडिसिओ media नि बागै मुंसाफानो राजा खाजाख्रै फियाबा एडिसिओ media नि बागै रां फाय दङ आ रां अंकै साबना ह आलादा ताबो गोबां newspaper दङ बरनो खरजागो नै सिं आप्रो खनायमाखा नगे ताबो Tiprasa रबो मानसिनाय एडिसि हाफां बिसिंतै ads नगे अ ads नि दामबो सकनो आबो ताक सेमियाखौ जेफ्रो rules paibiyo khabayo eba policy jotono reading bayo apro saiman thanai
sabo sabo soy soy eligible nai gopeni ads man bagui